Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün iyulning 26-sı Cuma akşamı kunu. Rusiya maxsus hizmetlari Asanovlarning evini sayıpları olmaganda tintdi. Bu ayli işgal altındaki Kırım'da sabah kuvvetçiler kelgen 5 korantalardan biridir. Odada sanki dersin gilzalar tapıldı. Biraz sonra Kurskaya köyünde çağına yetmegen Seytumir Asanov ve dostu Eskender Abduveliyev tutuldu. Şimdi olarak meclite FSB idaresinde vatandaşlık teşebbüsü Kırım Birdemligi baskılarını oğlanlar Mayıs'ta Koy Şurası binasından Rusya bayrağını alıp taşlaganlarının bağlay. İşgal hakimiyeti olarga karşı devlet timsallerini hakaretlev boyunca cinayet iş açtı. Asanovlar ailesi maxsus hizmetlerinin hareketlerini provokatsiya olarak saya. Birleşken Devletleri Kırım'ın Rusya tarafından işgalini tanımay, bunun hakkında ABD devlet katibi Mike Pompeo'nun Kırım beyannaması adlandırılgan resmi bildiruvinde denilmekte. Vesika Rusya'nın halkara esaslarını hürmet etmek ve Yarımada'nın ilhakını toxtatmak çağıra. Yayınlangan bildiruvge Avro Birligi, Almanya, Litvanya, Letonya, Büyük Britanya ve Polonya kol tuttu. Tafsilatlıca muhbirimizin Hasanda. The United States does not and will not recognize the Kremlin's purported annexation of Crimea. Birleşken Devletleri Kreml tarafından Kırım işgalini tanımay ve tanımayacak. İttifakdaş, ortak ve halkara topluluğu ile Ukraynaga ve territorial bütünlüğüne kol tutamız. Rusya'ga karşı sanksiyalar Kırım Yarımadasını Ukrayna'nın nezareti altında kayıtmaganca devam edecek. Böylece ABD devlet katibi Mike Pompeo Kırım beyannaması hakkında tefsir berdi. Kırım beyannaması bu Kırım'ın kanunsuz surette Rusya tarafından işgalini kabul etmegeni hakkında Washington'un resmi bildirüvidir. ABD vesikasını Avrupa Birliği, Litvanya, Letonya ve Büyük Britanya kol tuttu. Kırım ilhakını tanımaması hakkında beyannamını Polonya Dış İşler Nazirliği ilan etti. Kırım Yarımadasında insan hakları ile bağlı vaziyet fanalaşkanını kayıt edemiz. Yarımada sakinleri sistematik tarzda esas haklarının bozuluğuyla kuruşa. Biz Rusya'nın halkara hukuklarını hürmet etmek ve Kırım ve Akyar işgalini toxtatmak çıgaramız. Almanya'nın Kırım boyunca dinişilmez nokta nazarını Dış İşler Naziri Heiko Maas bildirdi. Kırım ilhakı halkara hukuka uymay. Buna tekrar ve tekrar dikkat edecekmiz. Ve ne kadar vakitta suzulsa bile alışkan kun tedbirine keymeyeceğimiz. Ukrayna Dış İşler Nazirliğinin başı Pavlo Klimkin Mike Pompeo'nun Kırım beyannamasını alkışladı. Twitter sayfasında bundan sonra Ukrayna Rusya'ya karşı baskını kuvvetleştirmek gerek olganını kaydetti ve Rusya tarafından işgal etilgen Kırım'ın azat etilivi tek aytılmak değildi ama hareket edilmek gerek dep koştu. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko da Washington beyannamasını alkışladı. Beyannameni tarihi dep adladı. Eminim, devlet katibi Mike Pompeo'nun beyannaması Kreml'in imperiyalardan mahrum eder. Ne kadar vakit geçse de, müstakil devlet kısmının silahlı işgali ve kanunsuz ilhakı azat etuvinin ve territorial bütünlüğünün teklifinin bitirecek. Ukrayna'nın suvereniteti ve toprağı bütünlüğü bozuvu boyunca Rusya'ya karşı ABD sanksiyaları 2014 senesi Mart ayından başlap çalışa. Sınırlayıcı tedbirler sanksiyon cedveline kirgen Rusya şirketleriyle işbirlik tutmak, teknolojiya ihracı bunun ile işgal etilgen Kırım'a yatırım ve Yarımadadan mallar ithalini yasak etti. Angela Lashko, UA TV. Rusya'da ve işgal altındaki Kırım teritoriyasında tutulgan Ukrayna siyasi mübislerinin korantalarına hükümet para yardımına ayırıp verecek. Böyle kararını Ukrayna'nın nazirler kabineti hazırlay. Bunu baş nazir Vladimir Groysman bildirdi. Her bir Ukrayna siyasi mübisinin korantaları 100.000 grivna ya da $4.000 alacak. Para kanunsuz surette mahkum edilgenlerinin hukuk himayesi masraflarında hesaplangan. Маємо готуватись кожен день до того, щоб принести мир. Ukrayna'nın topraklarına barışık vaziyetini getirmek için erkun hazırlık kermelimiz. 21 asırında cenk ve siyasi ümbüsler degen şey olganını tasvir etmek kıyın. Da yakın zamanda böyle şey olabilmez dep düşüneydik. Şimdi ise bizim vatandaşlarımız Rusya hapishanelerinde siyasi ümbüsler olak oluna ve bugün onların korantalarına para ayırıp vermek hazırmız. Çünkü pek çok masraf ve aletleyecek meseleler var. Якщо ми говоримо про
Чернигов вилиетінің полигонында Украина оз епқан арби едеклерве яны силалар сынавлара кечірілді. Будын аққында Украина милителі көсізлік ве мудафа шурасының кетібі Александр Турчинов білдірді. Геоцинт артиллерия системасы үшін 152 мм ири калибрлі мермелер әрекетті сына бақылды. Бу арби едеклерні Украина мудафа санайы девлет шirketi азырлап ишлеп чықарды. Бундан ғайры 60-82 ве 120 мм мина топлары қолановда сыналды. Найближчим часом и боеприпасы. Эн яқын вақытта сынавны муафақиятен кечіріп, берілген тесверлерні тастығылаған арби едіклер ве мина топлары Украина мудафа кечіріні темин етмек ичун алнажақ. Бу ордумыздың женкаверлер зарлығыны баяғы ейлештірележек. Спроможность нашей армии. Боливияға сонки 12-нче учушны Украина мриясы икмалетті. Бу дүнияда ән балабан учағдыр. Аян 222 Боливияны әнді терк етті. Екеге Чили авалиманындан Украинлер Боливияның Чиморе авалиясында анда иссізлік электростанциясының янартмақ үшін 2000 тонна донатма алып барды. Бірінші учуш июльнің 27-сінде еда етілді. Украина учағынен нақлият етілген донатма Боливияның энергетик системасы құчыны 66%-ға қадар арттырмақ ел берер. Украинада туневын олған ярамай аван нәтижесінде 117 мескүн ерлер электриксіз қалды. Боранлы ве күчлі яғмур меркези ве шарқы регионларда олып кечті. Луганск ве Донецк велетлерінде ярықсыз 25 ве көйлер қалды. Энчоқ Запорийска велеті зарар көрді. О ерде электриксіз 30 мескүн ер қалды. Бұның ақында февкуляды вазиетлер бойынша Украина девлет қызметі білдірі. Күчлі яғмур Киевде де яғды. Яғмур соқақларыны өзенлерге чабырды. Ерасты кечетлеріні ве араба туннеллеріні сув басты. Энчоқ юрілген ел қысыманда Дорогожичи метро янында құртарыжы қызметлер сувны бутунге жеді ваманда помпалав сув чекті. Сабаға же вазиет нормаль шарайтлерге қайтты. Юнанистанда орман янгынға оғрағанлар üçün гонолилер иляч, сув, ашве, урба топлай. Құртарыжылар қыдырув амелиятыны девам ете. Белгесіз ғайып олғанлар ақында аляда доғыру малимат yok. Чоқысы янгын вақытта ғайып еткен туғанлары еле бағланып оламайлар. Атина жеваранда янгын июльнің 23-інде башланды. Белі олған малиматқа көре қарарнен 81 инсан әлі қолды 187 яраланды. Зарар көргенлерінің арасында менің туғанларым жоқ, ама мында келіп, ярдым етме керек олғанымны дуйдым. Үрметлі серджелер, бұ дақиқаға бұ сонки хаберімісі дәді чоқ хаберлеріні сізлер UATV.ua сайтымызда оқой білесіңіз. UATV или олыңыз, сақлықнен қалыңыз, көрішкенже.